may kibat na po'y Mabalacat City Mayor Chris Garbo. King alingas-ngas ning balita ametong yakareng tagal. King Primera Distrito ng Pampanga. King pamitalamita na kanang local media. King Mabalacat ngayon abak ning Biyernes, May 10. Eyapay ali at sinabing huwa. Mupin, malaman niya amano ing alkalde. Uling ayab sena na makasadyaya kanu king mialiwang political battle nganing midterm election ag pangkang Garbo ikwana ne ing taluktok ning kayang tagumpe king panga local chief executive National People's Coalition niya po ing partido ng Garbo at miyembro ne rin ning local political party dareng Pamilya Pineda akambilan. Kabang metong kareng may papabalitang maranon mo nawang susuyo king Primera Distrito ing siping ng syudad ay Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Ang miyembro na naman ng Partido Federal ng Pilipinas. Sometimes there are statements that have to be public and there are statements that have to be secret. Si tayo. No, you know, I always follow the leadership. And also my yung mga political consultant ko, I always listen. In order for you to be a good leader, you must be a good listener. Sa mga sumunod, yung mga nanonood katulad yung mga media, mga marites at mga ano kayo mga tolits You know what's better kung ano yung naririnig nyo sa labas. But of course, ang sa akin lang naman, in this time in my political career, made na ako. Okay na ako, nakapagpakita na ako ng aking kakayahan dito sa mga kasyudad ko. Whatever happen, I'm prepared. God is with me, okay na ako doon. So no comment muna? No comment muna.